o tla kgona ho ikenya gere. Ke tjho background o ko romelletseng yona. Background o ko romelletseng yona ka kgona ho e bapala gere. Ska ba tloha pela fono ya hao. Ke tlo kena ka CFM hana jwale. E tlo duma radio ka ga Gauta. A ko share program ena, we share ka makgetlo a 10. Bitso la ka ke Prophet David Kgetheng. Etsa jwale sentse ke le live hana jwale. Ere ke re ho wena mui wa ena radio e kgolo ka CFM Mampudi wa Gauta, ke o dumedise hohle mo leng hona teng.
Kgetlo la ka la pele ke dumedisa redioeng ena e kgolo ka CFM. Nna lebitso la ka ke Prophet David Kgetheng, the prophetic software, the sharpest prophet in town. Bang ratang ba mpitsa Gagaulane Molamu a Tshepe. Ke a o dumedisa. Ke re lemong sena se setjha, Modimo a o phahamise bongateng ba dira tsa hao. Modimo a o fe tsohle tseo di hlokang le tseo di deservang. Hodima dintho tsohle tsa o sa kang wa di fihlela 2024. Tseba hore 2025 ke monyetla wa hao wa hore o di fihlele kaofela. Ke kgetlo la ka la pele ke kena ka hara radio ena. E re ke qale ka hore ke re fela ho wena ho tloha ka jeno ho isa ka ho sa feleng. Ha ile Sontaha ka 8:30 ka yona nako ena o se o ka wa mamela lenaneo lena ke la lentswe bopaki thapelo le boprofeta. Lenaneo lena ka 8:30 Sontaha se seng le se seng ke tla kena radiong e tshwanang ka CFM o lebella dintho tse nne fela lenaneong lena. Ke re ya pele ke lentswe, ke bopaki, ke thapelo le boprofeta. Mme ke tlo di etsa di le nne ka jeno kapa ke etse tse tharo fela. Empa ke batla hore hana jwale ka ntle le ho tshenywa nako, o nke fono ya hao kapa o ngole nomoro ena, because ke tlo rapella le ho profeta batho qetellong ya lenaneo lena. Nomoro ya ka o ka nletsetsang ho yona e bang o hloka boprofeta live and direct radiong ena, o iletsetse hana jwale. O ka iletsetsa ka WhatsApp call kapa wa iletsetsa ka direct call. Nomoro ya ka ke 071 245 4534 071 245 4534 kapa 076 704 4460 076 704 4460. Ke tsona dinomoro tsa ka tseo ka wa nletsetsang ho tsona hana jwale. Ke tlo rapella le ho profeta batho lenaneong lena. Empa e re ke qale pele ha le ntse le itlhopha kapa le ntse le letsa hore ke re ho wena ka di 1 tsa February ke na le tshebeletso e kgolo. Ke tlabe ke le mola Alberton Civic Center. Ke kgetlo la ka la pele ke kena ka hara Gauta selemong sena se setjha. Mme tlabe bile le kgetlo la pele ke kena ka hara Alberton, ke kena ka hara Ekurhuleni Alberton Civic Center. Mme ke tshebeletso ya boprofeta, diphodiso, meka le mehlolo. Ho tlo etsahala ntho e sokang e etsahala e sa le Gauta e thewa. Wena ya kulang, wena ya hlokang phunyeletso, wena ya hlokang tholwana popelo, wena ya hlokang mosebetsi, wena ya hlokang direction, tlo tshebeletsong ya di 1 tsa February. E tla be le Saturday ka 9 o'clock tshebeletso ya qala. Service ya qala, ho kena monyako ke mahala. O lebella dintho tse pedi tshebeletsong ena. Ntho ya pele o ke kopang hore o e lebelle tshebeletsong ena yeo ke buang ka yona. Ntho ya pele o ke kopang hore o e lebelle, ke tlo tla ke o fa anointing oil ya selemo se setjha. Bibele re bukeng ya Psalms 92 verse 10 e re o tiisitse lenaka la ka jwalo ka lanare, hobane o ntlotsitse ka oli e ntjha. He has exalted my horn like that of a wild ox, because he has anointed me with the finest fresh oil. Ke tlo tiisa lenaka la hao. Tse kwenyang batho wena ha di no kwenya. Tse sitisang batho ho tswela pele bophelong, wena di tla o tshaba, di tla o thothomella, di tla mathela thokwana le wena. Tshebeletsong ena ha re tlo bapala. Ha ke a tlisa setumo radiong ena ke tumme kgale. Ha ke a tla mona ho tla bua
dipale kapa ditshomo. Empa I'm here to communicate God's realities. Ntho e tla be etsala ka hara civic center Alberton ha iso ka etsahala, ha iso ka e bonwa e sa le Gauta e ba teng. Come with nothing but expectation, because expectation is the facilitator of manifestations. Ho kena monyako ke mahala, empa haeba o hloka anointing oil entjha ya selemo sena, letsohong la hao ntle le fela le monehelo wa 200 rand. Bebele re ba gopo ba teng ka hara setjhaba saka, ba tjheha batho jwalo ka dinonyana, ba ba fumane mme ba ba pitli. Ke Jeremiah chapter 5 verse 26. Ere ba gopo ba teng ka hara setjhaba saka. O liena ha itlo tiisa lenaka la hao fela, empa e tlo fa tshireletso. Dira tsa hao di tla tla ka tsela e le nngwe, empa di tla qhalana ka tsela tse supileng. Wa bona tshebeletso ena o ke buang ka yona, e jere hape restoration, e jere hape puseletso. Mandeli karusiande, it's double for your trouble. Ka selemo se le seng fela, Modimo a ka kgutlisa dilemo tsa hao tsa bohloko, tsa tshokolo, tsa tshotleho tlasa lefatshe ka 12 months fela. 2025 e ka ba selemo seo Modimo a o buseletsang, e ka ba selemo seo Modimo a hlakola meyogo ya hao, a o buseletsang dilemo tsa hao tse ile tsa joa ke marutlhe. O mametse hana jwale, e ka nna ba hore Prophet David Kgetheng, ke na le nako e telele ke sokola, ke na le nako e telele ka nna ba ke 65 years kapa e mong 70 years, but ha o sheba morao dintho tse ntse o lwanela ho di fumana kapa ho ba tsona bophelong, e tlamebe o ile wa di fumana kapa wa ba tsona ha o le dilemo di 30. Ka mantswe a mang, o senyehetswe ke 30 years ya hao kaofela, o lahlehetswe ke 30 years ya dilemo kaofela, o morao, o salletse morao ka 30 years, ka 20 years, ka 15 years, ka 10 years. Empa ka selemo se le se, ka 12 months, Modimo a ka kgutlisa dilemo tse 10, tse 20 tsa mahlomola o ile a feta hona tlasa lefatshe. Ha re kopane Alberton Civic Center, e tla be le tshebeletso ya boprofeta, e tla be le tshebeletso ya diphodiso, e tla be le tshebeletso ya deliverance, e tla be le tshebeletso ya lentswe. Ho kena monyako ke mahala, empa haeba o gagaulane, ke batla o tlo fumana anointing oil ya selemo se setjha. Haeba o gagaulane, ke hloka Modimo a mphuseletse dintho tsohle tseo Satane a di utswitseng bophelong ba ka. Bebele re ka letsatsi le le Morena Tafita ha tswa ntweng le masola ha ya 600, ha kena ka ga lepatlelo la motse, a fumana motseng ho kunkela musi. Bana ba tlwaetse hore ha bana ba hlotse ntwa, ebe ba amohelwa ka medidi etsane ke bana le basadi. But ha ba kena ka ga motse, ba fumana ho tjhisitswe masimo, ho tjhisitswe matlo a bona, ho tsuwe diphoofo, ho nkuwe makgomo diphoofo, dintho tsohle di nkuwe. Ho fihlella bahlabani ba Tafita masola a hae a rera ho mo bolaya, ho thwe ke ha ba lla le Tafita le yena alla, ba Tafita yena ke ha lla sekgutlwaneng sa hae sa thapelo. Ha fihla ho Modimo, o botsa Modimo potso tse pedi, o re Modimo, nna ha nka phalla a na ke tla ba fumana na? Ho a hlokahala hore pele o lwana ntwa yena ya 2025 o ko kopane le moprofeta bophelo ba hao, o kwa se kgutlwaneng sa o sa thapelo, o ko botsa Modimo hore na ha nka phalla a na Modimo ke tla ba fumana na? Ho thwe Modimo ba wa ma ke rata ka sekgowa, ba ka Sesotho Modimo o re phalla o tla ba fumana mme o tla ba hlatsisa tsohle. Ka English translation e re pursue them and you shall overtake and recover all. Pursue, overtake and recover all. Ya ba Tafita o tswa sekgutlwaneng sa hae sa thapelo, a etsa ka mo Modimo a mo laetseng ka teng, a fumana dira tsa hae, a di hlasela mme a ba hlatsisa tsohle.
ho thwe jwale a ska nka fela dintho tseo di ratsa hae di ne di hapile a banka le tse ding ya ba modimo mo phaela le tse ntjha ka hodimo tshebeletsong ena e re lebile ho yona ya di 1 tsa February it's double for your trouble ke double portion ya dintho tsohle tseo lahletseng tlasa lefatshe ho thwe leruo la jobo la menahana habedi le ho feta la pele ha o tsotelle rona o lahletswe ke di eng o lahletswe ke eng o lahletswe ke dilemo tse kae ha modimo a o buseletsa modimo wa tsa bonnete ba go be le phaello ka hodimo ya dintho tsohle tseo ya lahlelwa ke tsona Mandele Bruciande tshebeletsong ena di 1 tsa February e tla be le ka re Ekurhuleni Alberton Civic Center ska ba fetwa ke yona mehala lona ke tlo enka hana jwang ke tlo tla ke le rapella ke itse nomoro ya ka ke e letsetse ke batla ho profeta ke batla ho qalela nka mehala lona na jwang ke batla ho profeta hana jwale ke itse nomoro ya ka kena o ka iletsetsa ka WhatsApp o ka iletsetsa le ka direct call nomoro ya ka ke 076 704 4460 076 704 4460 kapa 071 245 4534 071 245 4534 ene ke batla ke letsetswe ke batho fela ba ka ga Gauta ke qala o kena ka ga radio ena mme ke batla ke nke batho ba ga Gaulan Prophet David Kgeteng the prophetic software go mametse re le ka ga Gauta ke batla o letse lona na jwang ha ba o nshebelletse le Bloemfontein ke kopa ke re ba fe sebaka bana ba ka ga Gauta haholo ha ba o mametse le Ekurhuleni radio ena e otla the whole of Ekurhuleni mme ke tla be ke le Ekurhuleni Alberton Civic Center ke ona mo dintho di tla be di etsahala ka di 1 tsa January nletsetse ana jwale ke batla o buisana le wena ke palame radio e kgolo ka CFM 071 245 4534 o ka iletsetsa ka direct call kapa wa iletsetsa ka WhatsApp iletsetsa ana jwale dumela ke tlotla ke rapella lo le profeta hana jwale ke tlotla ke le rapella lo le profeta hana jwale khotso ke batla ho nka fela batho ba bahlano ke batla ho nka fela batho ba bahlano ke batla ho nka fela batho ba bahlano mametse o le Ekurhuleni dumela khotso ntate le kae phamisa lentswe la hao fela yes ntate ke a phela ke bua lona lo kae ke tswa ke le Bloemfontein o letsa o le Bloemfontein yes ntate phamisa lentswe la hao fela ko hlononofatse modimo o fe tsohle tseo di kopang ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta amen ke a kopa hle ke itse ho koletse batho ba ka ke batla ho bona na radio na ke mametswe ke batho ba bakae dumela khotso khotso mama le kae khotso mme ke bua lona lo kae mama o nshebelletse Facebook kapa o mametse radio okay phamisa letsola lo sa tshwarang fono ka lona okay dad mama ke tlo rapedisa dintho tsa hao di dia ho manifesta you are struggling especially financially e tlamebe o hola haholo but ke tlo rapela hore ntate modimo a o hlononofatsa o phamise selemong sena se setjha ke utlwa lebitso la dipolelo ke lebitso la hao ntate modimo tlo phahamisa 2025 ke selemo sa hao sa tlholo lwanela hore ka di 1 tsa February o tlo kopana le naka Alberton Civic Center modimo o hlononofatse ke a o lebohisa dumela khotso ntate le kae khotso ntate
icon ke a kopa hle ha o letsetsa nomoro ena tloa pela radio ya hao. Number 2, ha o buisana le nna phamisa lentswe la hao. Ha o bua le nna phamisa lentswe la hao. 071 245 4534 ka direct call kapa o iletsetse ka WhatsApp. Ke batla o buisana le wena hana jwale radio nye kgolo ya Kasi FM. Iletsetse hana jwale ke emetse mehala ya lona. Ha le sa kene ke a tswa ke a tsamaya. Dumela. Khotso ntate le kae? Ke bua lona lo kae? O ka Fanda Bay. Ntate ke tlo rapedisa wa utlwa. O nshebelletse Facebook kapa o mametse radio? O kene Facebook. Ntate ke tlo rapedisa. Ako o sheba ke bona bana ba bararo. Ke ba bashemane, bana ba hao ke bashemane kaofela. A moholo o dilemo di 17, a mohlahlama o dilemo di 14, a monyane o dilemo di 7. Ke tlo rapedisa tlamebe ntatana jwalo ho le haholo because a ko sheba motho ya tenderang but ona le 2 years kaofela. Dintho tsa hao di tlamile. Ke tlo rapella tendera ye ke bonang ya hao ha ke bone hana jwale hona le tendera ntso planela o ko phamisa letso la hao ke bo phamisa letso la lebitso la Themba ke la hao ona le tendera e o ibitetseng o tlo e wina ntate ke bona tendera o ibitetseng ya 15 million mara ka o ibitetse ka November last year. Ntate ke a kopa ha modimo o phamisa ska ba le bala gagaulane phamisa letso la hao ko rapedisa ko kenya ka sehla sa hao. Father, in the mighty name of Jesus ke lokola le hlohonolo di mabophelo ba ntate mo phamise mo lwanele mo hlolele in Jesus mighty name. Amen. Ntate modimo o hlononofatse a re kopane ka di 1 tsa February Alberton Civic Center. God bless you. Mamela, ke tlabe ke le ka di 1 tsa February. Ke tlabe ke le Ekurhuleni Alberton Civic Center. Ke tshebeletso e kgolo ya bo profeta diphodiso meka le mehlolo ho kena tshebeletsong ena. Ke itse o koletse batho ba Gauteng. Ke batla o letse batho ba re mo profeta go shebelletse kapa ibile se go shebelletse go mametse Kasi FM re le Ekurhuleni ke lona batho ba ke le ba batlangana jwa. Dumela mama le kae? Mawaka o nshebelletse kapa o mametse radio? Ke mametse radio. O mametse o lo kae? Ke le Vosloorus Ekurhuleni. O le Ekurhuleni. Mama lebitso la Bongi wa le tseba? Bongi. O teng Bongi ke mo tsebang. Ke mang wa o tsebana jwang le yena? Ke kile ka kopana le yena last week ke tla re ni le mkhotsi. Mama o ntso plana ho qala business haufinyana? O teng ne ke nahana. Modimo o tlo phahamisa o tlo hlononofatsa but o tlameha o tla ke tlo rapella ona le spirit se o hahlametseng seo ke bonang hore ke sa tiehiso dintho tsa hao di dia ho etsahala but ka mora thapelo ke tlo o etsetsa yona ntate modimo o tlo phahamisa wa nkutlwa. Amen. A re kopana ka Alberton ka di 2 ka di 1 tsa February ke tla go thusa ke bule le hodimo la hao. Modimo o hlononofatsa. Mama ska ba fetwa ke tshebeletso ena. Ska ba fetwa ke tshebeletso ena eo re yang re lebile. Dumela. Khotso. Mama wa phela ke bua lwana lo kae? O ka Western area o nshebelletse Facebook kapa o mametse radio? O shebelletse Facebook. Phamisa letso la hao ko rapella. Modimo o phamisa mama modimo o tlo hlonona o na le business e ke bonang ya catering
ke batla ho e bula hana jwale 2025 e tlo ba selemo sa restoration because le wena o lahletswe ke dintho tse ngata but wena bophelo ba hao bo lobokane ho tloa borwetsaneng ba hao ke utlwa lebitso la Mampumi something like that kapa Mpumi Modimo o tlo restore bothata ba hao bo qadile o tlo le ka ga popelo tloho ka di 1 tsa January tsa February ha re kopane Alberton Civic Center Modimo ska ba fetwa ke tshebeletso ena ke batla o go kena batho ba reng mo profeta go mametse radio ha o kena 071 245 4534 ke lona batho ba o ke hlokang le kena hana jwale a ke le keneng hana jwale o mametse radio nya ka CFM ke lona batho ba o ke hlokang le kena ene tseba re ka 8:30 dumela Man of God. khotson melekai I'm fine and how are you? I'm blessed unshebeletse Facebook kapa o mametse radio ya ka CFM I'm listening to a radio. nna wa ka ke tlo rapella wa nkutlwa Yes, prophet. phamisa letsola lo sa tshwarang fono ka lona Yes, prophet. mama o na le bana Yes. phamisa letsola ha wa ke bana ba babedi Yes, it's true, Pastor. ke moshemane le ngwanana mara ke mafahla bana ba hao Yes, man of God. mme wa ka o ntso rapella o fumana mosebetsi Yes, prophet. o na le ngwana hao e ke mo bonang ya nang le bothata ba pono ya mahlo Yes, prophet. ho etsalang ka ngwana ke nako e kae a struggle ka o bona It's been 2 years now. it's been 2 years a sa bone hantle Yes. mama ke kopa o tle le ena ka di 1 tsa February ke tla be ke le Alberton e kuruleng ke tla ka go thusa o nna di le mo di 44 Yes, prophet. but molekano wa hao o monyane ho wena ka dilemo ena o 39 Yes, prophet. mara le hlaile ka kgwedi tse bapelaneng ke bona July le August Yes, ke prophet. mahlaileng ka July ene ke mahlaileng ka August July is my husband. wena wa hlaka August Yes. mama ska ba etsa pause ha re kopane ka di 1 tsa February modimo tla fetola pala bophelo ba hao modimo o hlononofatsa mamel tshebeletso ena ya di 1 tsa February ke a batho ba itwetsitseng ba o bileng ba iketseng hore 2025 e tlo hlatsa dilemo tsa bona tsa tahlehelo ha ino di hlatsa fela it's double for your trouble o hloka modimo a o buseletse dilemo tsa hao tsa o tshokola tsa mahlomola tsa o tapatapang ka ile nngwe tsa bokulo ha re kopana Civic Center Alberton Johannesburg ka di 1 tsa February re setse fela ka beke tse tharo dipakeng o tla tuka mollo monne mongwe mo prophet Elisha o re modimo wa nnete ha a rabele ka mollo mme a sebeletswe ka o sa feleng o tlo tuka mollo batho ba tlo bona matla batho ba tlo bona tokologo batho ba tlo bona forensic prophecy with capital letters o tla tloa tshebeletsong eno o pina e ntjha bitso la ka ke prophet David Kgeteng ha ke atla rediong ena ye kgolo ya ka CFM ha ke atlisa setumo ke tumegane ke tlile mona go tlatla lokolla batho bohle ba hatelletsweng ke bokulo ba hatelletsweng ke bofutsana ba hatelletsweng ke o sokola morana Jesu re moya wa modimo o hodimaka o ntlotseditse o ragala bafutsana e fangkhedi haeba o mametse lena lenaneo o re prophet David Kgeteng ke a utlwa ka hare ho nna go na le ntwe ga ya ke kala o mamela ihlile ha o foso kala o mamela radio nyana because ke a kala o kena ka CFM ke khatlo la ka la pele ke kena ka hara ka CFM mme sonta se se le se se mamela program ena ke itse program ena ke a lentswe bopaki thapelo le bo profeta but ka jeno ko file tse pedi fela ko file bo profeta ke o file lentswe e tla re ha le nna lo lentse le loela jwale o tla utlwa mapaki a batho o tla utlwa batho ba gauta jwale ha ba paka ya nang le morao na le bopaki entwena ha ihle o e fumana hantle
e tlama e fetola bophelo ba hao ha e se ya o inspire fela ha e transform bophelo ba hao e una le ntho tse pedi tse o tlamang o di lebelle ha o kena ka ga le high prophetic inspiration and transformation mme se ke itse nna le bitso la ka ke Prophet David Kgeteng e re ko fa dinomoro tse o ka wa di letsetsang le wena hlokang o tla kopana le nna le kunutung e bang o Prophet David Kgeteng ke hloka o tla kopana le wena le kunutung letsetsa nomoro ena hana jwale 076 704 4460 076 704 4460 kapa 071 245 4534 mme o ka followa hape page ya ka e kgolo ya Facebook ke Prophet David Kgeteng Ministries ke page e nang le balatedi ba 136k o ka e followa hana jwang empa sonta se se le se se ke ka hara Lesotho ke ka hara naha ya Lesotho Maseru Mahaladitwe Hi-Fi City haeba o shebelletse le Bloemfontein kapa o mametse na radio mohlomong online o mametse le Bloemfontein lona batho ba ka Bloemfontein ka di 31 tsa kgwedi yona ya January ke tla be ke le ka mo ka ma Bloemfontein ke tla be ke le MUCPP Hall ke tshebeletso bosibu kaofela e ka la bohlano e re ke nke o qetela kena dumela Hello. khotso mama ke bua lona lo kae Hello. e mme wa nkutwa Ke a utlwa ntate. yes ke bua lona lo kae where are you calling from Wathema. okay mama o mametse radio kapa o shebelletse Facebook Ke mametse radio. o mametse radio e re fela ke bue matla because na kwa ka e fedile jwale modimo a hlononofatse mme wa ka a o fetse o hletse o di rapella le tse o tla di sebeletsa ka thata le tse o di deserve tse o se ka wa di fumana dilemo tse fetileng ka lebitso la Jesu amen god bless you a re kopane ka di 1 tsa February o setse fela beke tse tharo dipakeng wa bona tsele o qalang selemo ka yona e tla determine gona o tla se qetella jwang how you start your year determines how you will finish the year how ka qala selemo o sontso o nyotobetse o kgathetse matla kapa o tshile 2025 e tla feta ka wena e tla o kwenya that is why modimo a ile go monna bitswang ka go ke Gideon ha ka ta o lokisa masola ilo lata ganya Israel modimo go yena Gideon masolo ohle bana ba le ka odima thaba modimo go yena masolo ohle a tshwileng a kgathetseng a nyotobetseng ha gutlela hae ho thwe ke ha o gutlela hae masola a 23k 23,000 ya masola ya gutlela hae hobane ne tshwile e nyotobetse e kgathetse matla modimo o na tseba hore ha o tshwile o ke ba e hlola ntwa ha o nyotobetse o ke ba e hlola kapa o kgathetse matla o ke ba e hlola ntwa mme ke a o qholotsa wena mametseng lena lenaneo tlo tshebeletsong ena ya di 1 tsa February Alberton Civic Center it's free entrance we tshwarela fela 200 ranta le tsohong la hao ho tlo fumana anointing oil ya selemo se setjha lebitso la ka ke Prophet David Kgeteng ke the prophetic software the sharpest prophet in town ke gagaulane molamu a tshepe mollo le sebabole morusu kapa moferefere ke re ho wena ha o tu ke mollo ha o tuke e tshogotso bye bye